mwithiki sadakithio masasu mavikatulika ndini wa kilungu cha Uimi wa Kitumi va mitamboni za Athiani FM wasa wito vina wito tukaendeana kunenanya na aimi maitu tukaendeana na mwithikiza na talamu maendena ututa yulua maundu ame ukonya Uimi nikena mwithikiza takakwata nima zilato tukatwaisa nima zilato nikilungu cha Uimi wa Kitumi mwithikiza mitamboni za Athiani FM wena kwa Javis Kimoyo wa Nzeo kawito atiendi na page ta Facebook ya Athiani FM iPhone wasa wito vina wito nambani ya SMS mwithikiza kedai na kuli wito mandini wana maita SMS ya ina ile kenda ile kana utukuni simu kwa namba ya noti monza itano imwe kenda ile kenda ina na mwithikiza mwadhani wa omundi tuinenia yulu wa Mbeu ilata ili tovanda na niata mwithikiza Uimi utono mana Mbeu ilata ilite ya kuvanda na omundi mwithikiza tuinenia maundu asumio kwenye Mbeu nienda mwithikisia ni muthoche mutalamu la naki muthanani wa omundi ambo tumi masino make na ili mwithikisia tuyambiriria kilungu kitu muthanani wa omundi cha Uimi wa Kitumi kwa tumi masino maku na maundu maili ata na wati ata na wende ata ngalikoni ila uwe ni asandi Javis Kimoyo nundu wa kunthocha studio muthenyani wa omundi ni asiangitungia aimi maitu muvea muno nundu wa kuendea na kuituthukisia kila kingi ningutungia kameme ka Athiani muvea nundu wa kwithiwa nikethitwe kai Athiani ana maundu mani mana kwenda aimi mamane undu wa kuima nesa na kukwata liu kana ngetha kwa nzia ila yailite na indi kila kingi ni kwithiwa ke mustalini wambe kuona kana nitwakwata mbau maundu mani muno kisioni cha ukamba witu kwa masitwa nitawa Anthony Musili numete shirika la Biovision African Trust umundi tuinene yulua Mbeu ila Uimi wailito vanda tuambisi Uimi ilito mana Mbeu ila Nzeo yeovanda nizi kuna ilito manata nundu wa ikulu yewetho ikungulia maundu ma Mbeu muno mbemba na mboso ila sionde tuitha tukima ni ase ikulu yaku ni Mbeu siva ila twailetha tukivanda nituisikana tuina Mbeu kivathukanyo ila si matukani na masokoni alama tuthiululukite kila ndo nakuelezea Uimi ni kana Mbeu isionde tuinasio ni Nzeo indi kila twaileta tukisisia ni yo Mbeu ino waile kuvandawa ni kwithiwa kila Mbeu yonde ivandawa kuyanana ila tusita ecological zones kana niva ni kwithiwa kwi kundukula kwithiwa ni ulu ni kuthitu muno na kwi kungi kula kumu na kwi kungi kula katikati na Mbeu sitha isowitwe kuyanana na kunduku kwa uni kwazekana Mbeu ila Nzeo nila ikwikanesa kisioni chaku na kila kengine utusisisia maundu ma Mbeu Nzeo ileto na kwikanesa ni kusiania kuyanana na maundu manzeve ila tuunene maundu manzeve ni kwasia kana ila tuetha tuitabwa undu mbue kuya tevinda yetu na tuwa mbua ni kuya kwa wingi kwa unene vinda yasa ingine twavika abandu tukewa kana mbua yeua nini kwa enda tuwa mbua ni ua kwa ivinda yasa ni vinda ila ya kuosa Mbeu ila itona kuikala ivinda yasa na iyete maosio maneno na ila tuewa kana mbua ni nini ni kumanda Mbeu ila itona kusia kwa ivinda yu kubi ile kwenda kiuki nini na ile itona kumianisia na munyao otau ndu mwela tuewa mbua ni mbingi na itwa ile manda Mbeu ila itona kumianisia na mbua mbingi kana kwitha yosa kiukingi ingi tuisisia Mbeu ila tikuvanda ai Uimi ni usio withi ni wa amana kana ni waelewa Mbeu ila wa sokoni ni ya kutumia kwanzia ivani kwithiwa kaingi ai maina umani usu wa kumana Mbeu ila na wa ndani ya mbemba ni ya kiundu kaingi tuitha twisi no mbemba indi kwena na makamba ni kivathukanio na mibao kivathukanio ya mbemba ni kwithiwa mbemba Nzeo kwa kuvivia ingi cia muthokoi na ingi cia mutu na kwa kiutumikiu kulingana na kambuni ila itete mbemba nusio Uimi ethe na umani usu na akavikia kutua sila musio wa Mbeu la kuvanda mundani kwake wakwata Mbeu ni maundu meku Uimi wailite kwika kugithekana Mbeu isu wavanda ni ya mianesa na ni ya munenga ngetha ila yailite ila Uimi wetha na uamuzi wa kulika mundani na kuvanda chambe nusio omba ni munda wake tene ondu tunethiwe tunanena vitina omba ni munda wake tene kana withi kilo kukuvanda nicho ntakitona kumea kwanzi ila yailite
ni kumbania masikusa vamwe na kumatika kumundani kana kumenzi kualania kumundani ni kana makusa zimavikie na kwa na kutwika avu ni kwithiwa aimia ingi ni mavikite ukethia nimeobivia mavutia na ila mavivia mavutia nimetha mananga unou na kiu kizailite. Kila kingi Muimi ni wailitwe ni kwikia vu kwa nzila zailite enda ete mamikao kana enzao malanga nusio withia niwekia vu kuyandana nondo winagu enda vu wake ni munini nusio akekia maimani ala uvanda liu wake kana akekia mikaoni oila uvanda mbeu yake kana withie vuzu niwetha utona kutumika kwanzia Nzeo enda ndina enaguo kwa wingi nusio akekia mundani ugonthe lakini enda ndina kwa wingi ekie ovala ukuvanda. Kila kingi nusio withie niwetha Muimi aitumia motwika kana technologies ila siusuvia kiu vamwe na muthanga. Itengemea munda waku kana maima ala kana undu wasovia munda waku kondu wa kuvanda. Ni vamwe na mikao vamwe na maima ni nzia iva watumia itona ukwata kiu. Twina nzia kivathukanyo ila Muimi waile kwika chambene witu wasia kutema itungu na kwikia vu kana itungu izu ithie ni cia kwata kiu na muthanga. Kila kingi ni kutumia ala maima tumeta manzai pits maima ala menza futi ile kwa ile kana sentimita miongo thandatu kwa miongo thandatu na uliku o sentimita miongo thandatu na ende Muimi ni umasia futi wambe akayote akaumyola wakeli akayote na ende akitungia futi muthanga futi ola wambe umizembe aitungia imani yake avulanetie na vu na ende akivanda mbeu yake bau endane mbemba imani ya futi ile kwa ile vanda mbemba itano falani ina ute kila kona imwe kila kona ingi kila kona kile kona kuithia kundu kona nina vali kambemba ina nemwe ayeke avakati kwanzia isu amina kwirundu ikite vu wake nesa mbemba isu kiana kwanzia la ilite muthango ikabikia kukua nikiu kana kiseve na unou onthe ukethiwa vau na enda mbua ni etha itona kuthi imayuke etha na kiu cha kuyania cha kutethesia mbemba isu kuyana na kuvikia kuiwa. Zielengi ni latumita double digging kana enda no kuinza mikao yaku kana kuinza lewe palo kuvanda nusio kuinza maembele kulikana ndi ni kwithiwa kaingi embele leo ida iso kithia ni futi muima kuila wenza keli kana watona keli withia nuwa wase uya muthanga kwanzia la ilite na kiuchoga kiketha kitona ulika kwanzia la ilite vamwe na nzia cia Nzeo kuvinguka na ila weke yabu ketha utona unaika kwanzia la Nzeo na wavanda Mbeu cia kuwau miwike meyiketha itona kunyaika kwanzia Nzeo na kumanda liu vamwe na kiu na endelea na kwanzia la ilite na kufikia kunenga Muimi kila cha ilite. Mbeu wavanda ya mina umea twase ni mbemba Muimi ailite kwikana nayo ata kwisindu wailite kwika ku katikati ivindani ya kuvanda nikana imenesa kwangelekanyo maima kana mbaro simetau selite idhiwa sianata na wailite uwika na muthanga uyanata na wailite otanise imbeu wailite otanise imbeu ata kwa elisa Muimi. Ni asandi ni vatoneka Muimi aketha na mbeu na kavanda neka emakuyana kwanzia la ilite. Ni kwithiwa nundu withiawa na undu withiawa ata ni kwithiwa na kwiti na imya ingi ni methite makinena maasya na mavandie mbeu indi mbeu la mavandie ndina yana kwanzia la ilite kana ingi ona ina vikia kumea na kini kwasya kana enda Muimi nukwenda kuvanda mbeu yake withia ni yana kwanzia la ilite nusio mbeu au mbeu ila ithuimitwe na mbitikilithie nusio Muimi withia ni wamana mbeu yake aumitie va kwithiwa imya ingi ni menda kuolelwa mbeu maisi kana mbeu matesi umo wa mbeu ino na endi mbeu isu nitona kwitha no ila nayo mundani kana mbeu ya kundu kungi na ila Muimi wavanda mbeu isu iye makusia
kana iye makuyana kwa nzela yailite. Kila kingi ni tututhia aimi withie matona kuvanda mbeu ila yo muno ila tuweta ya kikamba. Mbeu ya kikamba ya kuma tene na ditwisi aimi ni Kusakua mbeu isu maiviki omivanda ingi na kile vinda theta itona kusia na kwanzia isu ituthia aimi mbemba isu ya kikamba withie ni metha matona kumivanda na kumatethesya kwithawa na mbeu ivinda yonthe na imbeu zeletha yitwe kwa nzela yailite withia ndinavikia kwitha yimbanangiku. Kila kingi kutethia muimi ni kana withia mbeu ila waua nitona kumea kwa nzela yailite nusio akasisia maandiko ala maandikitwe na seuvya mbeu. Ni kwithiwa kila packet wa mbeu wina maandiko ala metha maandikitwe vau kuonania wivanda mbeke cia nata, wivanda utani wia nata, na kwanzia Yesu muimi atumia maangizo azu kana miao Yesu akafikia kukwata mbeu yake kafikia kumea. Kila kingi muimi ndaila uvanda mbeu yina ngulu ni kwithiwa ngulu nitona yanangite mbeu isu ukethia ndifikia na kumea. Kila kingi mbeu nitona ta yendilikangu na yetha yendilikangu tona ta tilikangite mbika ila teta itemana ni mbembani na kwanzia Yesu nitona kwema umea. Kwau muimi asisi mbeu withia ti ndilikangu. Na kila kingi ndakethe mbeu yake yekalile muno yavikia vandu wethia nditona kumea. Ini kwasia kana itona tha kwatie kiu na yekala na yanangika. Kwau muimi asisia maundu acio twetha tukinenea akavikia kwitha kivana mbeu yake na imea kwanzia ila yailite. Mitalatala ila withite kuatia kwigithia kana mbemba yake ni ya munenga ngitha ila yailite. Aimi ni asia ivinda yi maende na kuvanda kwa nondu Javis whether ukingulia kana uimanithia ini aimi ni maende na kuvanda na vyangi mavandie tene ilondo mbua yambie tene na ona ingine ziavikie kumea ta mbemba. Indi ni maundu mao muimi wa ile kwika ila wavanda mbemba wavanda mbozo kana wavanda mbeu yake na yambia kumea kana avikie vinda ya umea. Chambe nusio withia ni wasisi mundani kwake na asisia yo mbeu yake imete hata kundu inavandie nigo imete kana kwi kundu kumwe mbau. Indi etha kwi kundu mbau ni vinda ya kusisia withia no etha atona kutungia tene imbemba itanatiana kana mbeu isu itanatiana. Ni kwithiwa ekale vinda yaza kituika no kutungia kulasia ite ni kuyana itiatianite na uyethia ivinda ya kumonta kana kuendea na kusisia liusu wake uketha utaendete kwa nzela yailite. Kila kingi ndani wona mbemba yake kana mbemba yake nwa ila vandite ni mete simbingi vandu vamwe naone vinda ya kosa mwanya na kuthia kwangite na kutia mbemba imwe kila lima kana imwe imete. Ni kwithiwa ila mbembe imwe imete nivikia kukwata liu kwa nzela yailite. Aingi ni matia mbemba ili imani imwe indi nusio withia mbemba ni imwe. Kila kingi na usio ivinda ya mbemba cia mea withia muimi nwetha itiania na Ngai. Ni kwithiwa nitona kumea kwa nzela yailite indi etha te munana wa munda wake muimi nutona kusioka kethia Ngai vala ni ndu mbaa sialikile mundani kwake siaka na siana ngaliu wake na kwanzia Yesu withia mbemba siake zina mea kwanzia ila yailite. Kuno sio muimi asiani na kiu. Kila kingi mbemba muno ya mina chuma kimwe kana chakeli witha usio kusianya na iso siende hata kusisia pamwe na midudu na mauka emetha malikite. Ni kwithiwa o mituki aimi ni metha makinenea iulu wa kinyo nundu twise kinyo kithiro ki muicio muno maundu ni ma mbemba na kwao kinyo kiu kisia tene ko cia mino chuma cha keli cha gatatu sisi aliwa kana witha ukwatitwe ni mauka na midudu ni kana withia ni wokitana nayo kwitene na indi katika kusianya na kiu nongina weekends kwanzia yailite
ni kwithia undu ukitana na midudu tene niguo withia wasianiana misio kwithiwa na indi kuma bau ni asia iya yende na kumea na nusio nundu wa kusindana na liu vamwe na kiu na mimelo vandite wambie maundu ma kuitanania na iya kwanzia ya kuimia zikwanzila ya ilite ni kwithiwa iya tene nutona kuimia kwa kukuanga ona bate kulicha maembe boko undu okitana nayo tene nigo wetha uyikanesa Javis ti lazima tuithe kana aimionthe methe makima mbemba kana mboso nesela tunenea maundu manima twinenea muimi kana ni waile kwitha akima sindu sionthe nundu akupikia kwitha akikwata ngetha Nzeo kwa unle utawasia diversification kana muima kuima maliu maingi na ingu nene ya mbeu ni nene yange wa mbeu sionthe ngetha nginene yange wa mbemba inde kanasi nusio tusisie mbeu ila ingi na muno sia maliu ala magwata malu tolile na meka nesa ukambani twina mbeu ila siakite ne kana twa siakithio na nditi siakithio ni maliu kana maliu la twaileta tukivanda na jimwe ni tamanga twaileta tuivanda manga kwa wingi na kwao ni vindeseo ya uvanda manga na ini kwasia ni kumanda mbeu Nzeo na kuvanda vamwe na kumanda mbeu Nzeo ya ukwasi na kuvikia kupanda Kitumi cha kwasia mbeu ite vande ni kwithiwa kana mbeu ithi ni cikaneza ilambua yethe nini ona ilambua mbingi na indi ni cikaneza ilembetani ya ukamba na isio ila cithengeani na kwa Kitumi kiu kondwa kwitha na liu yanitie nusio withe twangela maliu asu kila kingi tuikolwe kana twina indo ila si meondane indo ila tena sio ni kwithia ni twaiseta vision twithia atisiaitie uima mbika wa indo na indo iketha yenda maliu na maliu ni ala tuweta ta maundu manyeki kou muimi ni waile Kusakua mbeu Nzeo ya liu wa indo na katika mbeu isi tuweta nita kitothia ni vindeseo waimi mapande kitothia vinda yeku tarajiwa kwitha na mbua mbingi kana withe indo siaku nisietha itona kwitha na liu ya netie kila kingi ni kuvanda nyeki kwa wingi withie na nyeki ino nitona kwitha kumitema na kuia indo kila kingi twina mboso itawa mukuna ila itha Nzeo kwa indo ngwasia muimi ni wale omanda mbeu isu na kuvanda na indi kupikia kuketha vinda ila ya ileta nuri ukitautila matu matanamba kusia na endo inenga indo sia kunundu itha Nzeo kwa kuongelanga iya kila kingi ni kuvanda uthui kwa wingi kuondua indo ila tithiti tina mbeu ingi sia mba mboso ni kwithwa umbi ngenene ya muno mbemba indi twina mbeu ingi sia mba mboso ila twiziri na mboso mivai kivathukanio na muimi ni waile Kusakua mbeu sia mboso na kuvanda kwa nzila ya ilite twina mba nthoko na sio nthoko nundu wa nuni vamwe na ithoko mbene ila ni mbeu ni twaile vanda kwa wingi ni kwithiwa sina nutrients mbinga ingi mene ya itu na kwanza Yesu ni usio muimi asa kwe nthoko kuyanana na undu kwenda ni kwithiwa pe nthoko ila zithwa ziza nuni na ingi sithiawa kuondwa ithoko mbene ila ni mba mbeke na indi tuikolwe ni Kusakua kana kuvanda mbeu muthemba wa Nzavi ni kwithiwa twaisia ukamba ni Nzavi ni zikanesa na aimi ni maile kwithia magikivanda kwa wingi ni kwithiwa na twasisia katika maundu ni mama vina zina Nzavi zina vina mwingi mene zaitu na twina mbeu ila sitha cia mbua ile na ingi sithia wa cia mbua o imwe kwa umwemi nusio alilikanekana Nzavi ni mba mboso kana legumes na nitwailetha tuvandite kwa wingi nundu wa kutaa na kutumika
mieni yaitu naindi tuikolwa ingi twina mbeu mbamiti nikwithiwa ila mbua yoka twaile kusisya mbeu cionthe ila twaile uvanda miundani yaitu na kuvikia kukwata sindu cia kwitethia kutulilikane matunda withia nitavanda kwa wingi na matunda langu nene ava ni matunda ta ala methitwe molite ta mavela vamwe na nzambalau na matunda angi onthe ala mekaanesa tuteulwa ni makungumanga mathauni meloni malenge vamwe na mongu. Isu ni katika maliu vamwe na matunda ala twailetha tikivanda na uvikia kututetheesya kana kwikanesa miundani yaitu. Utumane waku kwa umuimi witu muthanani wa umuthi. Ndeto ciakwa cia ndeto ciakwa cia muthia ni kuendea na kuthuthia muimi mwithukiisya kana no siwa vindani ri ya mbua asembanie na mbeu ila ikwikanesa muundani kwake tuvande mbemba ila sikwikanesa tusakue mbeu ila yailite ya mboso tusakue mbeu cia maliwa netha nginenea matene tuikolwe ni nzavi tuikolwe ni nthoko tuikolwe ni malenge tuikolwe ni mongu tuikolwe ni manga vamwe na tuikolwe ni mbeu cia makwasi na ila twetha tukivanda kwanzia ila yailite tukavikia kuketha kwanzia ila yailite na tuiendea na kukitana na nza ukambani waitu. Ni asandi muno kuondwa unenga mwanya huu kameme ni Athiani kuondwa kunenania naimi. Ni asandi. Ni asandi mwithukisya nundu wa kuendea na kutwatia na kwithukisya mitambo ya Athiani FM thini wa kinungi kitu cha Uimi wi Kitumi va mitambo ya Athiani FM kila vina mwithukisya ni kuya kana weme nema Kitumi nema kutethia ni mwithukisya tona kutwava sana kukilia ukwati waku wewe muimi na nukwenda tu tembele nukwenda utubya muimi ungi kila wima na nzila watia thini wa uimi waku tukune simu kwisila nambani ii 0738 766 280 tuko manengi wa gatano tuende na Uimi wi Kitumi nye nita wajavis kimoyo wa Nzeo endia na kwithukisya ilungwila siatite va mitamboni ya Athiani FM.